Posle smrti supruga Velibora, pre nešto manje od godinu dana, Mirjana je sa dvoje dece ostala bez ikakvih primanja, bez struje zaposlenja. Nakon pisanja lista novosti, dobri ljudi pritekli su u pomoć nesrećnoj porodici, a gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić obećao joj je posao. Obećanje je ubrzo ispunio, međutim, radost porodice Stanković je trajala kratko. Posle samo 3 meseca provedenih na mestu spremačice u seoskoj ambulanti, Mirjana je dobila otkaz i od tog trenutka njena agonija se nastavlja. U ovom trenutku ona i deca žive od 6.000 dinara porodične penzije mesečno. Mališani idu u školu i, kako sami kažu, nemaju novca da sebi priušte užinu kao ostala deca. Mi smo danas došli sa možda ovim skromnim poklonom koji je možda mali, ali za njih znači puno, jer se Demokratska stranka i Forum žene Demokratske stranke zalaže, akcenat je stavio pre svega na detetu, tako da smo se mi od početka svih naših akcija trudili da pokažemo, znači, da su deca naše najveće blago. Sada smo u tako možda teškoj situaciji da su ova 2 mališana koja su igrom slučaja, znači, morali preko noći da odrastu, da budu veliki, da pomognu svojoj majci onoliko koliko mogu. Tim povodom smo, znači, i mi danas ovde i apelovala bih ovim povodom, znači, na sve, čak i na gradske vlasti, na gospodina Gašića, da obrati pažnju, znači, na ženu koja pretpostavljam da nije jedina, jer postoji mnogo samohranih majki koji su u takvoj situaciji kao ona, da joj se izađe u susret jer je žena radila 3 meseca, ostala je bez posla, znači, sa takvim primanjem od 6.000 dinara mislim da je jako, jako malo izdržavati, znači, ovu porodicu. Potpredsjednica Foruma žena Gradskog odbora Demokratske stranke je zahvalila se svim građanima Kruševca koji su se odazvali ovoj akciji i apelovala na ostale pojedince, ustanove i preduzeća našeg grada da se priključe ovakvim i sličnim akcijama.